Ola hei mani loka kan mis mizoram hlui somi chak chokina a video ron siam tu na yen heti anga mari vai sola speech hi a sang sang siam na sakop maya hei tung tuma po khami a video masale video sang sang an ron ti viral tak te po a chan let na a ron siam le enga ta a ai chiang zok in ron soya kan ka soi to thina platform an nei lian tha to em anoi chuang ve in Instagram an follow atin chutiang pokin mondang danga an follow a chuwang chuan an thil ti len soi te hi alang lian to thina influencer an nia e kuin an ngai thla a an thira tin ama platform pi lama engma soi fian ani lem lowa a thil thu soi ang chi toy te post chona a big takin Instagram lama tam hle mai to na kan hu mek po hi noi ni singli sang rukin an thira hei emi ang za deuh tho en tu tam tak nei hian boka chuwang chuan a soi fiana kan uaranga ya tin soi fiana tak tak ron siam te penoma hemi opo zong a ron ti te zirtina tam tak bible manga ron soi fia te po tam tak anoma alomam tak zeta he hi kan boi pui tur po nia hetiang boi pui na chang shelo ni mai te se kan ti ni to chuan boral lam kan nei hle to ti na nia chuwang chuan kan boi pui hi alomama boi pui na chang kan la she hian kan christian a hum phim kan du sia at ala tilang chiang viewin ka sia epor i se hei video pakhat aron siam le khami soi chiam na le eng emokha aron siam chu chu vai kan ti to lo nga tlang pui thu kan enanga apoi molai om ang tur te thei ang tokin soi fia a shin fia kan tum don dia nang ni pon inom mun chewa in chung te thalai jok te shin fia lama tran in lo la thar don nia ka live video nung bera ka thu soi chen khate out of context lo de chuak an du lai te lo clip chuak lo ti viral pol kha anom le hi step 35-minute video vel ka clip toy te in clipa classic Christian move Bible chang in du ang lak chua tang au pui vak nen khanin a in ang renga hi reality ani lawa full truth du chana video kha enzo ve phota mani on research te ti turania hai nat chu tiang ni lawa a message karon kentel aya a messenger ke ma asoi tu minron attack na man chun jom kha alang le tlat mai ni inge tul na o ai zo la engma shi ve lo ka le ka buchar ang zong ti po ka shil ve kher lawa ka nu thlengin in lo han attack boy a tul lo khop me ka nu hi Christian chata ka nia ka ngai dan ang zong hi angai na ni ve ve kher lo ti hi ka shilang cheu eta so hi classic Christian move ati hi Bible thu la chuaka khami manga sermon thla kang chi te khami manga mi vane tumte chulai chon pathian in chu zo ti ang chi te khami ang chi soina kha ani deuh ber maya ti chuan ta hian toite ten la chuaka te khan te Instagram ni za karon da noi ni le ti chuak noi thum don en tuna te pe chon an en toin ka sia ati ang chi kha aron ka let na ni ya pum pui khan vo en ro atia na pum pui kan ena kan video khan kan ena kan soi zau boka adik lo na te hei hi a him lo zia te kan soi chuaka hmoni se kan zawai chuan a clip toy ring hot chu kan en lo ti hriaila a thain ka hria ti chuanin anu chungchang ron soi chuak ani anu hetiang ang to akal to hi chu anu hian engtin ponti se control zo torin amo chu chuan anu lampang lo han tia hatiang ana tak tak lo han ti lo an attack phei ka chu achi lo viewin ka hria out of control atong kam takin out of control ani to he ngi chu Christian chania in ngai tong kam chetin reng manga hate mail miron thon tu de le ka chung te lo di boy tu te ka ni Christian cha chu in tiang ma se in chung ril ni na aron lang ka video siam pakhata ma pakhat po in mulawang tong kam moi lo ka man na le mi mu si chong ka chong na in projection hi ka ni na aron lan ti rin tum china a chul lo khop me thil tak le tak lo thliar sang thiam ro in ngai dan hi keima kani na in ron ngai dan hi kani na tak ani lo kani na tak in ron shelawa miswal mi bol ro mi ron ti vaka in ngai dan ang ni lo le in du lo zong in pom thei lo zong hi swal seta na na tho le swal hi in ti zau veka nang mani ngai pui in pom thei chuang si lawa cha in tiam
in po me min ni na kha mi te mu lo in phone screen pe na in real life in reality a in ni na dik tak mi te ma a in pholan ngam lo kha in po mem in ni na ta in po mem in zo ro ani reng mai do na sin hei chu thil dor malani thil normalani ka tiom zia chu tu emo rin na tu emo sa khona iwa soi bor bang emo an rin na ti dal thei tur zonga tong kami va deya iwa chak chhuak ani chon hei chu an attack me mang che tu point an attack ang che thil thleng tu le pom om nge nge a pom sa turanga ngai ri hei chu ma son nge nge turanga ngai ni e sa khodang phei chuan heti angan mani sa khona ti der thong zonga tong kam nei te a tun ma deuh phei chuan ana sa thin an ti hlom thin ti hlom hial ten tong thin tin man hial ten tok thin chung chu history a khovel history na thleng nem khop mai chu wangania e sa khona in za sak tur in soi che sak zonga chon bian tok zik thin em em ari chu ke ni apo kan ni ve thau tial an chen em em ani maya tuna po kan u so mi hi alungoi lo khop mai ti hria thea tong da ra te Christian training ti sia chu ti khati ron te bim bang phone screen pe na in ni na dik tak ta tak khan an motivational speech heng hoina an ti thin dan pa ngai aron rut le ni mi an mani an nun koron na lai tak piang thar tok lo nian in hriat na lai tak te e ka thabi klo ani ti in hriat na lai tak te khan ron mang tang kai ta thina an ni na anga khan an mani zirtir na lama khan nu luan tum ta thina ni e midang te va soi sel thing Christian te chu ni a chu tiang chu ni ti zong khan tiang hian e thlem lo nan aron mang le keu ni tu na po hian e hian mang tang kai thin khop mai motivational speech thadeu de wan soya nge ni nang lang phong phong mai ang chi te di na kha in pom kani na ka in pom e ti in te khan mi tam takar influence thin e hiron man tang kai le chat ta tu mani tu na po hian hun chungin mo kan ni na le kan tlin lo na lai soi chungin aron soi ve re chong ani ni pon ini na ka in pom ro ini na ang khan om ro ini nang khan lang chuak ro ti hi an ni ron in zirtir dar ania e chun chumi na thlen chu heta LGBTQ te ron ti hlora tin meichia feminism kan tiang chi ten extreme level ani chu a extreme zel a u chuak zel in an kal chhota chung tur chuan midang ten fui sau sau ni western lama khotlang lama heng zirtir nei a hlo tling khop mai tuna chuan hei tuna chuan an nun pui nget to khop mai e sa kho nei lo ten in ti mu to sa kho on bi kan nei lo ke chu eng sa kho po ka pom ting chi e nun dal ti mai tiang eng an om dana piang kha kom dan hi tha e a tha to ke ti an om dan hi kan nun dan le hetiang in kai roina mu malom lo kanom dana piang tha kan pom chuan mi dang te tan har sana kan thlen nem thei viewin ka ring hei chu kina an la sei chho zelang tuna ka live video po hi nakina en thei turin karon da le anga tuna chuan a mai chip chair zokin karon so anga tuma lo en tu te sang khat zinga pakhat po khanin voyagers le khabu kha in lo wa chiar ve ka ring lawa in chiar chun zom pe tak tak hi ka ring lawa engma argument in ron siam na a base engma nei lo po in huai takin idik lawani binron tingam zel don ti ka shami tam tak kha chuan le khabu chiar tam ro in di in tia mi te chiar mi nan in chiar zaw tak taka an knowledge chen khat an ron share ve in ngai theile chuang si lawa hello pt a ring ring chong kam moi lo mang na sa le a thom nei ring ber ber hi hetiang lam alu bur lam thol hin ni tu boxia hello Miguel tu mahi ka ngai dan min chom pui turin ka ti lo shim shim ka perspective le karim ti zong karon share ve me ni tu po evidence basing ka ngai tu chua chok me me ni lo culture le kovel mun shang shanga hen knowledge chi aron thar chuak le to a kumsang ni achang 1999 achang he movement hian kalpui le to a kumsang ni liam ta iswa hun laya movement Christian movement an kalpui ka vo in ni a hian aron lar thar le ani
kum chang ni liam ta a Christian movement dik tak vo in ni Roman Catholic Church ina asiam chua Christianity ni lo Christian dik tak ina movement aron Stephanie soi ko dik cha an mani movement dik tak ron siam chua chu kum chang ni liam ta mi to vo in ni a hian ron thar le ka ti chu I chung rila I inner Christos I chung rila I nge inner Christos su mizo chong soi fia dan ka she chi alawa Christic energy ka I pom don nge I kheng bet don ti ani ken be du le du lo kan in chen chang don ram chang chang a chuan an in chen chang dei to khá lệ kabu chiar mi lo khan tiang khan huai tak tak in an ron swe huai tak tak in mi ron chang eng ma hri si lo in aron tia mi tam takin thil hian zir ve bok ani Christianity atang hian zau takan zir ve ani abik takin kan mi thiam ho pe chuan sako dang thleng hian an zir chiang na sa em em ani chung te po chuan an ron soi fo thina kan zot fo thin boka chuwang chuan he conspiracy theory pakhat mi ina ai angai tu angai ruat na atanga thil ni thei om anga azia chua pakhat lo chiar wanga thil eng kim malo ni tir tum kha mi zonga kha mi atanga thil eng kim lo te bible zong zong nen hei chu fu bik lo diu so tichuan tuma he themi tur hian ka som lawa keima angli turin ka som lawa ti chung si in mi inspire tum char char ani an tong kama hian a ti lo tiang an ti tiang mi inspire an tum char chara an wat mang chuaka an wat thlem a hran pa chuan an wat thlem mem lo ma se nuam mo mang takin heta keima ni thinlung I thinlung du na khapan ro I thinlung ina azon khapan ro tin an in zir tir thina chu chu thalai te tan tun la ya enge sa khwana rin lelna abik takin tlei ro ron chuak chho pathian hi aum tak tak lo nga kan pathian kan Christian he dik tak tak lo nga tiang zo ngai to tan phei chuan he tiang thil nuam lu tu mani ni na angalan ngam mani chung ril pom ngam tiang chi te he tiang hi azom om lu tu kan e pom om lu tu kan e chu chuan ron mang tang kai tu na po atong kam tina hian aron soi chuan na tina hian hi aron soi chuaka thiam takin aron thlem ti mai tiang o tiang chuan aron tia engtit ma ti katum lawa tuma thlem lo katum lawa hroi lo katum lawa ti chung si khan atong kama chuan in hret thiam vek karing ti chuan hei Christianity tin Christianity hi Roman ho mu chuan ni lo Roman ho wina aneng lo po ni lem lawa hei hi Isu Krista ron din ani ko shan aron din ani Isu Krista ina ron din ati zon petera te zirtir te tang tin khan ron lian chozela romin ati du da ati khan pola hoin an beya chu mi hnu pola te po piang thara chu mi hnu an ni te po ti du dan han ni chozela chu mi hnu ron thang chho bek bekani romina khatianga an pho chapan din regot khani ro ti hi isoitelela Isu Krista din ko shan ani he Christianity hi crucifixion ring tu le crucifixion ring lo tu crucifixion I ring tu I inner Christos I crucify du ani chon ring ro ma se min an ring ve lo khan mi swal an ni ti na ni lo crucifixion I ring ani chuan pathian ne na inin zom na chu pon lama om ti I ring ti na ania vo in ye Christianity na azir tir chu pathian chu pon lama oma chi bai I buk tur ania athu pe ki zom tur ania I zom lo ani chuan a shemang che Christian movement diktak inner Christos mission Christ consciousness ti ka soi fa wina azir tir na kalpui chu pathian nen hian mishang in ni lo vo inia ka Christ consciousness pom chu only fans ka ti to lo na chante ka nun ka thak mak na chante ka sober char char na chante ka shisel na improve sot na chante enge ka alcohol consumption zero at la thamak hetiang ang zong zong kan nun ka thak na chan chu pathian nen hian mishang kan ni lawa keima pon lama om lawa ka chung ri la oma kan in zom ti ka shan wang ani chu wang chuanin ka thil ti hianin pathian nen kan in zom na a effect ti ka sha ka lungai na a feel thei ti ka sha ka lungai a sha a na ka tor pon a sha midang te ka mu sit pon a sha midang te aya chabi griaw ka ingai pon dik bi griaw ka ingai pon a sha ma se chu pathian ni na ani lo pathian dik tak chon I pathian ka ni ati lawang a soi lawang voinia mi tamjok te hi spirituality a chuan
an muhil anti china sleepers antia ke pore takamuhil pathian na kan inzom na hi ati chat theilo ati top theilo ma se a thei hil the kamuchil chung jong khan pathian ne na chung ri la kan inzom na kha ka thei hi na ni kamuchil sanani ma se tu na chuan pian thar tur ti vel a khatyang ang in boy pui kha dik na lai chen om pian thar ti kha har chua ti ang zong in lo soi tai la awakening in local pui tai la awakening ikal chho tak tak chon mi tam tak men en tu te zinga hen mission spiritual tak tak inom ti ka sha awakening ikal chho tak tak chon a shom jai sha ang achan chu ipian ti ra changa society in a condition dan che religion in a zir tir zong zong che kha pom vek har sai ti tong pom vek har sai ti don eng tik lai po angai dam dir reng tu ri ni lo zia te swal sa piang ni lo zia te in she chuak chho do na chu a she om na tam taka omang kan nu lai hian in Christianity hi abel masalawani Christianity bel masalawin hetiang lama hian akal vaka imai tiang tharau lama azon chu zong ve na sa te hriat the chu ti ro jong Christianity hi at no pan te ta tangin ke mani zirtir chho ang hian atam zo kanin zirtir chho ang hian abel lawani Sunday school akai thaim ka shelo amai ro chu Sunday school kai tha pa ngai zirtir na dong tha pa ngai ina ati tur chu ni lo tu na hriat hi Christianity te hi emani sa khori lo chu bi suala kan ngai atia hi Christianity zirtir na ni lo Christianity zirtir na iso ina min zirtir dan chuan mangai turin min ti ni turing lo mi te mangai turin an hne na chanchin thapuang dara shil dar turin min tia ho turin min tilawa tong trai sak tur zokin kan mel ma te po tong trai sak tur zokin min tia an hne na chanchin tha shila an chan dam na kan van ram soi an chan ve thei nge na tura be turin min ti zo kan ram tina kala chanchin thapuang dar turin min ti ni chawa chuan khami athu soi zong zong kha chu hei hian akan sel thei vekin ka ria Christianity zirtina amin tok lo ti alang chiang chu ke po in ka tong chawa ka tuar chho na sa ka fight back na sa bok Christianity a rate ka in pumpek vo in nia Christian in ti tam takte in ron sailen chaw ang bukhan ke po ka sailen ko shana Bible te kan jira Christian la te kan sa Christian dogma teachings shang ka shevevek shalo ka nilaw vo in nia hian ka thu soi chen khat ithin rim pui tak tak in omdon ti sharing chungin ka soya kum tam tak in lo rin to le kum sang ni chuang in zirtir na kan lo in kalpui to adik lo ron ti thut kha ngai thla ka shom don ti po ka sha thinlung le ri ru zong zong in pum pek na zong ani phei zong pom har sa in tiang ti ka sha pom tir tur che in ka ron soi lo pom tir che u ka tum reng reng lo free will in nei ti ka sha pathian in free will la pe chewa in free will ka in exercise thei kha chaber ma se option dang om mi alawa perspective dang om mi alawa kal khat ngar ngar in kal khan in free will to in exercise che em possibility dang a om ti ngai tu ana het yang angjong hian Hinduism te inva explore don lo Buddhism te po in sha religion thawani anni pon dogma shan an nei chu tiang ang lo ngai dan shan perspective shan a om the ni ti in share ringot po khan acha in free will in exercise kha acha free will in lak sakhi acha lo chu dogma tuna khana ron soi tela in thin rim don ti ka ria a ma se karon soi ta thawa aron tia thin rim don ti resa thau si tir lama kha ninga tinge tiang ve si chu ti khati Christian si kha ron ti o ka tia chan chu kan thin rimang tu pon thin rimang Muslim a pon thin rimang Hindu a pon thin rimang hetianga azirti na pen le thei pot peng thei ang chi chu so tuma enge roi lu tumin karon ti lawa atia hi chu tia ti thau si chu ninga tinge free will in leya chu ti khati ti char char thau sia mi roi lu ka tum lo ti thau si a main target chu hebia rin hlel na lo nei sa deu te ama anga ma rin hlel na lo nei sa deu ang chi te thang han roi ruan hui lu thei kha ain bai sei ti chiang renga chuan religions dang hi in explore lo tia tun lai thalai tam takizom ke po ka telani sa kho dang eta kanzira history ate kanzira
kan zir na sa ni Muslim chungchang te Islam sa kholo pian chua dan te an ron be chho dan te tin sa khona dang po kan zir na sa hei ba ka hi ke pon ka zir chiang na sa ka chir nem le ni an sa khona chan chin hi kan explore na sa ni a tha e an thil ti tha zong zong ten thil ti tha lo anga lang thei te po tin akal sual pol ho am dan te po kan she ve kan chiar ve fer fur ani mi hi angai mo lu tuk de ma mai mo ka ti kan explore ve na sa ni tun lai thalai to chuan ti chuanin born Christian kan nia kan pian chuin Christian zirtina kan donga ting khan kan be chawa chuta chuan piang thar lo kan om le thini Christian apo hian hei hi kan free will man na chu ni maya Christian apo nun pa ngai ta ka om mai Christian sa khodanga po chu tiang chu nama kan du thlan na mang mai pian thar lo jong changa pathian thung zui tu kan ni ve ta en Christian chu sa khona pakhat anga ngai thei ve tho ania eng khan kan han pian thar chi khan kan du thlan na kha kan wa manga iswa nong zui tu tak tak kan in peta thin chu asoi fe ve win ka ria hei hi chu nor luina wanga tu ma avon nia wo pian thar ngot thei hi ni lo kala piang thar lo tu na kom dan hi chu ti ka ti wanam ka kai chi lo nga ti thei tu ri tam takin om ve tho ani nor luina ni big lo kan pian thar hian e mani adu thlan na kan manga iso nung zui ka du ve to e ka thil lung zong zoi kan an tia ka kan pian thar na kong kan zo ve thin ti sheila Christianity ni wangor ngor khat in khung be le khatianga om hal kha kan ni big lo ve kan zalen lo ve ti kan soitel le do ne teaching dogmatic teachings kan ti chu ani free will in lak sakhi pathian in free will a pe che adu than theina a pe che mishing ten an lo lak sak che kha adikem alak sak tu che mishing chu pathian aya cha ai ngai ti na mi ama pon ka soi to du than theina in lak sakhi ka thil du lo ber ani kho vela ke chu i du than theina kha i birthright ani ti ka sia nang pon shero chu chu iswa soi chia de min dia iswa ka soi chia lai ka shero cross an kheng bet lo ka tia chu alom zok ngot lo mi ngatinge cross an khen be ka i du na chan cross na tuarin cross a kheng betin thi se i ti mi chu i ring du chuan ring ro ke chuan ka ring ve thei lo ani me tlei rol ka ni line ka kala sharing iswa cross an kheng bet ti thu ka shat khani a shom ka til tuk avan tuar na sa em ku ve khat ma ka patsan lowang ti no pangte ka ni line ngai to na ka pudei to chu vo in nia mi tam tak thin lunga kan ngai dan ani anna tuar kha mu shom kan ti a kan swal wanga atwar ani ti kan injir tir te khana shom kan ti ani ma se thulom tak chu ke pon ka shattering kalom tu iswa cross an kheng bet lo ti hi ni an kheng bet ti ring do ni zon ring ro ma se an kheng bet lo ani a ascend ani ti ring du kan omani chuan min en liam me ro min en liam mai ro atia ega tike en liam du a hatianga pom mai tura du ni si atinge irin rin khan kan rin mai ro an rin khan an rin mai ro ega tingen puat chuak khel si midang te awa ril ro ne tuma ega tinge thun chak chuak fo thin si en liam mai du chuan ke ni pon kha thila khan hetia video kan siam chan po he an thil ti hi adik lowe thalo ve ke ni po kan zirtin na adik lowe tin ron soi chuak a zirti na hi adik lowe tin kan puang chuak ve maya ega tinge lak nat bik ega te min en liam mai lo chu ka soi ve do ni tin ison kheng bet lo atia hi a fel thak khop maya an ke tinge an khen be khain du viau ti ta dai mai ni chu an the thiam mem kan ru ne tum dan kha nau pang i sen tak tak nau pang ri lo thiang him tak tak he ta ison kheng bet lo ti te ka chu lo mom deu tu rian tan chuan min kheng bet loi min chandam min ron zir tira akal chole ta ti ka chu lo mom takani ana tur kha kan du bi kan lo ma se kan ta na tura kan ta na thia ha zirtina kha muslim hoina an korana azia dana ni a kan zirtina den chuan ai person view sa ko ran hlak kan ni atu nge ti de ka ti dik lo zo po kan shelo akina chuan ka soi fo thina he ta wana tang hian to ro to ren honga ala hi ron ti zo nol mai nga kan rin na hi kan lo in zirtir sual view ve thei boka ati fo thin chu tiang chuan kan ngai ve mi tam tak hian ase kan rin na chuan kan ringa bei se na kan neya chu bak bei se na tur kan nei chuang lo kan zir chiang ve veka kan thet thiam ve veka zir lai bo te po tam tak mu tu roma mi thu soi te po tam tak ngai thak tu roma chu wang chuanin
isuan kheng bet lo ti hi chu he ta mi rin na sa khodang zirtir tu te ron zia chua a khamia ron lak chua dai kan he kan zirtir ne chuan a in mil thei lo ani hei chu thil hrang hrang ani thei tur awm a ron lak pol vel mai me ron a ron chom pol vel mai mai ni hei chu fu thei lo he tianga kan chom pon chuan eng sa khuana po a dik thei don lowa sa khuana hian kal lan phung aneya chu a dik le dik lo lai kha chu kan soi thei ani a du chuan kan in hril chhawng thei kan in lan chhawng thei te me umia chu ti ne lo lak kopa hrang hrang vati kwala in mil lo tak tak le inang lo ve tak tak te ni chu ti rual chuan kan soi du chu hei Christian kan nia a rom sipai ho zong te mo rom sipai ho kan hla te po oma a juda ho zong te muslim ho zong ten kan kal fo thina hei hi chu a thalawan ni hian kheng bet lowin te tiang khan ti lo ta se min chandam tur hen a thi don lo min chandam don mi alo ti na ni ho vek don ni mi zong hian du thlan theina kan exercise thei vek mishing spiritually evolved sang to apiang in mi du thlan theina an za sak thiam ma ni ngai dan ang midang an nor na sa apiang mi te du thlan theina pom sak thela wa piang te hi spiritually in an la evolved tok lo ti na ani du thlan theina min pe tu pathian ngat phe hi chon du thlan theina hlut sia sha chu wanga min pe ani ama kan thlang lo thei ani ti shereng chungin du thlan theina min pe a chu tluka hlu le ro pui chu om thei do na mi ma kan du thlan na nge ya ama kan thlan kha hlu zok ti a sha atilai hian eng emo karon chop chwa kang ka tia ma se ka om na hi reflection hi na sa theilu tuka ipad mi thil karon tilan hian a reflection hi a om chhong vak zela okay pian tharna chungchang ka soi le lokanga voinia pian tharna kan hmu dan chu iswa chandam tu poma cross a thi ti poma a thu zom kha ani aturo chu a cha in ti chuan zom ro ma se ke ma ina awakening ka hmu dan chu har chuana ka hmu dan chu tina ka soi tak ang khan original teachings ina atum dan angin iswa hian ma chi bai book turin voi khatma mi zir tir ngai lo shim ama ang level awareness ama ang level consciousness kan ni hi adu danani mi ti dam theina te aneya ascension mechanics min zir tir turin lo kala ascension tuna kan omna dimension ni lo dimension sang so ka kan lon chho theina tur chu min zir tir turin lo kala ama ang level consciousness kan ni hi adu ani ama ang kan ni hi adu ama chi bai book turin min ti lo ma se chi bai i book dut la dani chuan i book thelom ma se mi chen khat mi tam ta hinom ve ti ka sha consciousness level sang jok awareness level sang jok nei du in om ve ti ka sha tuna hian split a thleng me khovela hian third dimension level awareness nei ai om du ani chuan i om thei om ro tu manan dang lo che mi tam zo kan om don lela ma hian higher dimension level awareness specifically 5D 5th dimensional level awareness nei thei nan konga in hong mek tu na hian mi tam tak chu mi lama chuanin kal andu 5 dimensional level awareness ani ti shekher lo po hey aya possibility dang he aya society nuam zo he aya khovel nuam zo hi omani ti thungri la shia an om mishing spiritual ta kan ni lo pon shiat na om hello than pathian ne na ang khada siam pathian level a han thlen chho theina makhle mai he hi god level ting chin nge niang thil siam kan nia pathian ina a siam kan nia ti hi chu pom ve vekin karinga an pom ve vekin karinga he tiang in zirtir na hi chu an soi to ka an nuwa mani han tan chuan tin he aya khovel luam jok anan tia he aya khovel luam jok chu du danin i om dan kha tha e i thil ti pian kha tha e
an pom thei lo mai che ni e an dik lo zok wa atita anwa mani chu chu du dana nom thei te chu ma se du dana om hi la pakhata kan mu du dana om chu du lo dana om na du dana om hi mi hring te ta na that lo je mi hret chiang tu hi chu khovel mi tam zo ki kan ni tho ka ring ami nge po hi e a review in ka ring a min mu chuak tam to view in ka ring ma se apom du lo mai nin ka ria a tuma kan zirti lo kan ti lui thelo te christianity po hen tuma ti lui ngai lo tuma nor lui ngai lo wa chu ti ro chon enga tinge ni hi kan ete ka heti nga kan ti le ti chuan kan rin na ti der thong thei zong in thil aron ti ani pon an rin na angaring ve turin ti hian thuron pong chwa ke ni pon kan rin na ang ring ve turin midang te kan zirti ra chu chuan kan rin na ti der thong thei tur thil chu kan hum him nan kan tong chuak ve ni mai chu chu ala na bi ge me ma ke ni pon kan la na bi ke me ma kan in ro viau in ka re hemi ko nga chuan hei chu midang te mangai wang ve ve te po ti theng chu midang te kan rin na dik zok a ko mu tum ve ve kan ti theya chu mi ko nga chuan a ti thaviu ti la ama ro chu heti ko ngai chuan heti anga ti ni chuan kan etek zel don kan be le zel don kan sa kwa kan rin na humim nan chuan thei top kan cho ve don ti hi lo shim sela tiang lampang tuipui mi te tan chu a thange ngir ngau na in regrab na shin chwa zong te hi 5-dimensional level awareness a chuan a om to lo in mu sit na in clear shan na midang te ne na separation na sa tak te hi 5th-dimensional level awareness a chuan a om to lo chu 3rd-dimensional level awareness ina ken telani chu ta chuan i om du ani chuan om ro i om thel om i dam chung in i om the ma se om du lo tam takan om ke po chu mi zinga chuan ka tel ka tuar hnem tok to higher level of consciousness nei tur hian engsa khwana ma zo mangai lo hindu po ini thei muslim po ini thei vurama inuit iglua om shamanism chia shia religion engma la experience ngai lo vuram om dan chia shia po ini thei north pole inun pumpui mang to po ini thei pathian ne na inin zom na kha chia kha ngai Christianity achanga ka tal chwana pakhat chu ka ngai to chianga in kepo Christian na nget tak ni lai chuan kan injir tirna ka she chianga hello ella Christian community chunga mi vek te po thu an oi lo chuan meidi la an kal don ti kha kan injir tirna ania tuai te phe chu meidi la an tla don chiang ti kan injir tirna ania ma sengin muslim chungkwa nauteron piangte hindu chungkwa nauteron piangte anni po an in condition dana nia engtika ma Christianity an ron bel chiang don si lawa an chungten an phal don big si lawa kan chungten hindu temple la kan phal lawang che in muslim injir tirna kan wazir jan an phal lawang che in an ngai dana chon meidil ta tur kan ni ve thausia an rin ang kan ring ve si lawa ke ni ngai dana chon an ni po meidil ta tur ani ve thausia ani chon mishing te meidil ta tur kan van tam mmd ka ngai to kumno pangte kan ni line ril ru shom na ing ka khachin ani mitam tak chiar sen lo rual chatuana na tuara anom tu kha affair lo ka ti ni chen san nei lo chuan Christian ni theina chen san nei miao lo chuan a van shom mom ve ti ka ngai to a shom ka ti china ni chu chu an no pangte tuna aron soi te kha bitam tak ngai tuana lo om to ni Christian ni lo te kan chiate jinga point soi ram fo thina kan ril ro po kai po ka ro ngai po lo om fo thina Christian ni lo wa Christian a piang an ni lo wa a fair om lo eo pathian hian chan cheng hotel hi chu siam sak ve long mo ti rum na te ni pon vanam kai lo turin nga ya e ni pon an vanam kai lo turin min nga ya tiang chuan ren na sang kan le atue mo tak hi chon kan ti sualanga atue mo tak hi chon kan ti fuina ri noma a chan chu rin na sang chau kan nei kan ni a tin kan bible nge pona je ka mun tam taka kan hu theng vanram chu kong ka ji ma ti abi tam takal na tur ani lo sem mun lam zo ka bitam takal na tur ani a chu ban chon hemi kong ai chuan aturin dan ber nge dika dik lo he chu kan soi the ni ro ke ji chu kan ren dan ni het taka kan kalpui tur ani maya kan mu dan chim taka kan mu ve ni a kan thlir dan de kan ngai dan ani kan vanram soi nang lawa kan sem hon soi po ai nang kher lawa e
chu ti ro le ro chuan a ron soi dan phunga chuan Christianity ania mo sa kholama tanga khatenga han tal chuwa nuam taka kovel manga fair takanga maril ro zau tak puwa khatenga nun kha ani tumber chuni angai that hemi bak chu kan ngai thak chu zom to longa achan chu boina ti tam mai hei chu ngai dan sang mi zong zong ina kan put to sa nia hemi ya hian abi takin tlei rol te hetia ron thang lian chho mek te teenagers te hetia ngai to na hi atam thin bi ke me ma chubang chuan hemi konga hian nu le pa te ron thiamila tinenge thazo kang thalawang ti hi bible te pawh niang chu le le khabu tha ro ni la hetiang ang chi mi khoi khoi moina an zir tina heta sakholi darbi kom lo ang chi te han tia chak free ba tang khan arai ve to kan tlei rol te lai nia chak free ma khan ken to hetiang lang spiritualism chung chang hi chu saruak in tiang khan an kala thara wan zonga tiang khan an tin han ti zon ho tun nei tho tho thina ni ho tun nei le nge thina ni an ma ni kai soi tu hi nam khovel mishing om kho ma hi chonin ram sa po ni tho kai soi tu leader hi om nge ngai an ni po chu tiang chon han bei sei ma se to pa chuan leader enge mo hian nei tho tho ri thil ti na hian chu chu shetelila thomi an soi anga ol sam le nuam hi chuan khovel hi om top thelo chan chu buai na ram khovel ani tlata an duang khovel hi chu he khovel he le ya hian atheng zo don lo ti hi chiang takin kan mulok ka keipon kap muloka an ni po hian an thawang chu chu da ti shom fo thini karing an rin nang hian ring vek mai la ta fifth dimension an tiang chi te boy ka mo po khat theng chho te la ril ru tharual om khom po ni te la an du thu sam khovel zo theng zo lawng ti hi ril ro she thar ta ila po ri se kan sa khuana kan thil practice chin te kan hum him na thei to kan chua ani pon thei to pon an chua chu ti ro chon a ho fal big lu tuk te mi pon an soya ani pon an soya ke ni pon kan soya heta ama lama tang lo te adem big lu tuk te hi fu che lawa ani na min de mang to khan mi tam takin an dem ve ti kha pom thiam sela tin hetiang ang hian aron soi du ni pon beilet te emo attack te lo criticize te chu angam ve turanga ila atha yang pon isela kan rin na takin tingila hetiang ang chi zirti na swak pak de mai nuam de oma lang si hi chu pum pel ram te hetiang lama ril ru te pon ngai to na thar seng te ngutin Sunday school lama te po hetiang lam in zirtir kan uana sa ziale mun sha Christian kan khom na chuan hetiang zirtir na dik loina miron shut vel na hi Christian na hum him na pialama mishing nun pung shim von him na thil poi mori ril ru zaw na tharau hi alo om tak zeta ri ti shetel tengu